Borpatha Police Station Kaparlo, National Highway 39 atawar pinyar ni kan sampor pai truck apor malok, ronga korapen parts of Ingling arong. Ang den bike apen truck apacet tongojok, bike kebe kabang ahiring tangrak pen arang huso nanglo. Kapatong tekang pit truck abang warsai CNC. Munit kami mate munit ketek dunlong mang bere kajok. Kapatong tekang pit atrak panep dunlong leder lupusit tebok terai tumpen tanpa cinipot. Tong sekot pen rap sai klem bang phu manik rong hang lapen te bidat ti suatum adi malong an palejun si accident der abang phu apan bokajan CHC along si hilang dam japan ponlo bon tak kisu abang akhir kang tangra ka joini dimapur an cepon nang jipusi doktor tumpen tanpa cinipon. Kupai ke mipat pik pena jok ki janga berta welang ke patong tekang pit bike registration number AS0962232. Bike kete wara bang phuamen laki tension ingti asar buramen sarte ingti asar piamen kawe tobipi arongmen balijan kru arong pusi pangthek bom. Boka John pen berta pang dakpon Lawrence Lekhe News 24 Karberlo.